Kuki MLA sing separate administration की demand दरकार लेरबदे resign तौगदबने ITLF Kuki singi tunglam chat की political movement की दमक जो united की लमजिंग मखाद su group sing amade Kuki MLA sing yauna अथुब मतमदा मिफम पांगथोंगनबा Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF की मंगारक सुबा public consultation द वारेप लौख्रे ITLF की मंगा सुबह public consultation की moderator लेटपु हाउ की बमदे थांगजामान खुयेक पिदुना थादोरकपा declaration द पल्लिबा मपुंगोइबा वाफम दे कुकी सिंगी तुंगलम चट की political की दमक मिजोराम government का तानाबा कुकी सिंगी church अमसुंग लंथुम मांग तागहनबा अमदे physical अमसुंग demographically खाइदोंनबा लैंगाक असगी मखादा लैबा ngamloi अरामबाई तेंगोल की मखादा वासक लौबा सिगुंबा लैंगाक सिगी मखादा लैबा ngamloi center na Delhi दगे कुकी सिंगबु लैंगाकदबने Free movement regime thingba amade border fencing yaba ngamloi tangai fadaba phibam gi matungin khongjang sing amade action kaya makha chathagane khongjang kangkhanaba ITLF na paikhalakpa plan project amade policy sing da sawat kane Manipur integrity gi makha da su sign tawba yaroi union territory gi demand leple tunglam chat ki political movement gi damak zo united ki damak lamjing makha da su group sing amade kuki MLA sing yauna athuba matam da mifam pangthoklagane Su MLA amadi CSO sing khuyek yauna kuki singi political demand tawkhibadugi matangda Ministry of Home Affairs ta hanggadabane kuki MLA sing arambai tengol gi makhada wasak loba mitai government ke saruk ama oiba yaroi kuki miyam gi ayaba matungin na makhoina thabak tawgadabane kuki miyam gi favor da makhoina biren government ki mathakta counter tawgadabane tangai fadaba phibam laklabade kuki MLA sing resign tawgadabani haina su makha tare